dan ikhlas serta mengharapkan agar Bapak dapat menikahkan diri saya dengan seorang laki-laki yang bernama Husni bin Husin M dengan mas kawin saya uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Sampai jawab aku terima dan insya Allah akan kulaksanakan. Nah, jam tangan Abah dulu. Nah ya sudah, akan luar dulu sini. Wajanan ilir. Saya berwakil wali kepada Bapak untuk menikahkan anak kandung saya yang bernama Isnawati dengan seorang laki-laki yang bernama Husni bin Husin N dengan mas kawinnya uang 100.000 rupiah dibayar tunai. Ya aku terima dan insya Allah akan kulaksanakannya sebagai apa nih, langsung aja kita langsung aja sudah lah. Ada lagi yang ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mempelai yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka menyaksikan dan melaksanakan prosesi akad nikah saudara. Mudah-mudahan prosesi akad nikah pada pagi hari ini akan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dirahmati, diberkahi serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi wali nikah dari saudari Isnawati adalah ayah kandungnya sendiri, yaitu Bapak Murjani. Dan proses perwalian sudah kita laksanakan tadi. Kemudian mas kawinnya pada acara akad nikah pada pagi hari ini itu berupa uang sebesar 100.000 rupiah dibayar tunai. Dan yang menjadi saksi pada acara akad nikah pada hari ini yang pertama Bapak Muhammad Faisal Halim dan yang kedua Bapak Supriyansa. Selanjutnya sebelum kita melaksanakan acara inti kita yaitu proses ijab dan kabul, akan saya bacakan terlebih dahulu khutbah nikah dan kemudian kita lanjutkan nanti dengan beristighfar bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa inna Allah ta'ala ahalla an-nikaha wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifaha wa wa'ada alayhi wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa minni aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Husni kita ini sebutannya Husni bin Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, selanjutnya Husni sebelum melaksanakan akad nikah atau proses ijab kabul pada pagi hari ini berniat dalam hati dulu lah, hadirkan dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku menikah pada pagi hari ini dengan seorang perempuan yang bernama Isnawati binti Murjani karena Allah, gitulah.
hadirkan dalam hati dunia. Berubah jinak gitu. Jadi kok bilihnya tunai langsung sambut lah, bismillah. Ya situ yang guyang itu. Sudah siap nah. Sudah. Di atas dulu. Baru sudah hubungan Jawa sudah tadi semua. Sudah baik perasaan. Sudah Kak, siap Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum bitaqwallah. Ujawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saudara Husni bin Husin N, aku nikahkan engkau dengan saudari Isnawati binti Murjani yang wali ayah kandungnya sendiri telah berwakil wali kepadaku dengan mas kawinnya 100.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya Isnawati binti Murjani dengan mas kawin 100.000 rupiah dibayar tunai. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Proses sejak kabul atau kerusakan nikah sudah dapat kita laksanakan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, saudara Husni dipersilakan untuk membaca sigat takbir yang diucapkan sesudah akad nikah di hadapan istrinya ya. Karena istrinya belum ada, kita persilakan Husni untuk menjemput istrinya ya untuk dibawa ke sini. Ya silakan Husni. Sudah tumpang. Rasulullah Muhammad. Sesudah akad nikah, saya bernama Husni bin Husin N berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Isnawati binti Murjani dengan baik dan musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya membaca klik atas istri saya sebagai berikut. Sigat taklif atas istri saya sebagai berikut. Waktu saya satu meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. 2 atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tidak 3 bulan lamanya. 3 atau saya menyakiti badan yakni jasmani istri saya. 4 atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar 10.000 rupiah sebagai iwadi atau pengganti kepada saya. Talak saya 1 kepadanya. Pada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang wali itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Samarinda 16 Januari 2021. Suami Husni. Hadirin sekalian yang saya hormati, mempelai yang berbahagia, selanjutnya kita persilahkan kepada saudara Husni untuk menyerahkan mas kawinnya itu berupa uang kawinnya.
Jangan lihat sini nih. Apa dibuka? Lihat dulu sini, ya. Lihat. Mas Kak dulu. Buka mas kami. Itu orehing. Jangan Senyum. ciling. Ya. Senyuman beri senyuman. Senyuman. Lagi. Ya, taruh mas kawinnya pelan-pelan ini di video nih ya. Dibuka. Ambil cincinnya. Iya. Bentar. Pasangkan anu nih. Miring ke sini tangannya. Tangannya miring kayak ini. Iya. Ya, tahan dulu. Masuk akal. Gamat. Ya, nah sudah masuk langsung. Ini rayon tuh gamat. Anda pasang. Ya, gamat aja. Iya. 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 Sip. Ya. Ya sudah kita guru dua. Ayo sudahlah. Kita dengar sudahlah. Hadirin sekalian yang saya doakan Allah Subhanahu wa taala khususan untuk mempelai pada pagi hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Wa'alif bainahuma kama alafta baina Yusufa wa Julaiha. Wa'alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa halijatal qudrat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikianlah proses akad nikah saudara Husni dengan saudari Isnawati pada pagi hari ini. Dengan itu maka sahlah sudah mereka berdua hidup sebagai sepasang suami istri dan sah resmi tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Laujanan Ilir. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan rumah tangga mereka berdua akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan pula nanti mereka berdua akan diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. buku nikahnya depannya aja dulu lah. Berapa Ya sudah. Ya selamatlah. Langsung teman dong abang nanggup pulang di mana. ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول حياتي وهم همي اللي كتر خيرها داب خيرها في دمي وعايش بيه أعمل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي تعبت واللي ربت واللي شالت حمل جبال أعمل لها تمثال يلي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي ربت واللي سهرت واللي شالت حمل جبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري حب من أول أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزكا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى
واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا واجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يهوي نزقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا فيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل أبتحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود يحترام أب محبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام
تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغم التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام
Banjarmasin, kota nan berasih, bunga soal nyaman, orangnya baik, jujur ramah, haluan dua orang bunga sealaman. Selamat datang di Banjarmasin seribu sungai. Orangnya ramah, panaguran panguringan. Kayu baimbay, kerakatan baratan, pian panggatan. Kami sambut wan baksa kambang. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuun ka Pangembangan. Seribu sungai ku tabung asti baringaran. Jukung balinggang, ligang japun tirik lalan. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sangu batulan, Intan jamrut wan sasirangan. sangu batulan, Kembang barenteng, kembang rampai. makan soto Banjar, Mau kuit parah akang, makan papaisa, temani aku pisang. pakuyu bauban, Kulik akan sambal acar, saluang haluang. dengan waluh ganan asam. Selamat datang di Banjarmasin. Sungai nang panjang, sungai kuin ka Pangembangan. Seribu sungai, kota bungas di Baringaran. Jukung balinggang, intan japin tirik lalang. Pasar Tarapung, wisata kota Kabungan. Sangu batulan, Intan jamrut wan sasirangan. sangu batulan, Kembang barenteng, kembang rampai. makan soto Banjar, Mau kuit parah akang, makan papaisa, temani aku pisang. pakuyu Kulik bauban, akan sambal acar, saluang haluang. dengan waluh ganan asam. Selamat datang di Banjarmasin, kota beriman. Selamat datang di yang singgah ulun sana. Dian Pang dan Daman, Kami jua kondangan, Dian Pang dan Daman. kami jua kerindangan. صار الليل وحنا ما صرينا وجا الصبح حنا ما درينا صار الليل وحنا ما صرينا وجا الصبح حنا ما درينا حبايب وتجمعنا المودة عسى الله لا يغير علينا عسى الله لا يغير علينا صار الليل وحنا ما صرينا وجه الصبح حنا ما درينا صار الليل وحنا ما صرينا وجه الصبح حنا ما درينا حبايب وتجمعنا المودة عسى الله لا يغير علينا صار الليل وحنا ما صرينا وجه الصبح حنا ما درينا حبايب وتجمعنا المودة عسى الله لا يغير علينا عسى الله لا يغير علينا
محبة وندري مكاني وسط قلبه حزين إذا ما عرف دربه نحبه ولو يزعل علينا عسى الله لا يغير علينا صار الليل وانسام الحبايب لها الذوق في قرب الحبايب صار الليل وانسام الحبايب لها الذوق في قرب الحبايب يسأل لك عن دنيا العجايب والفرح ولو قلبه حسينا صرا صرا عسى عسى الله لا يغير علينا نسيونك تعذرون الأماني وكل من الشواق يعاني نسيونك تعذرون الأماني وكل من الشواق يعاني أنا بحمد المولى عطاني حبيبين سلوك الهم فينا عسى الله لا يغير علينا 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 Harusnya
kita kan berjumpa. Lama-lama jatuh cinta karena selalu bercinta. Jikalau memang jodoh, jikalau memang jodoh, tak perlu dicari. Semenjak bersamamu tenteram hatiku, karena kau bagiku tumpuan hidupku. Dikasih bareng Sabrina Wedding on the record dari Imer dalam music Magio. Hey. Rupanya diriku beruntung sekali. Hey. Seorang bidadari datang menghampiri. Sama-sama tak menduga bahwa kita kan berjumpa. Lama-lama jatuh cinta Karena selalu berdua. Semua yang terjadi takdirnya ilahi. Jikalau memang jodoh, tak perlu dicari. semenjak bersamamu tenteram hatiku, hanya berbagi tumpuan hidup. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan benang sari, janganlah bimbang. Jaga, 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 jaga setia. Iya, Haris Bintang terkenal dia. Haris Parete ya. Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Iya, nuansa. Yeah. Iya, masih Samili. Hey. Bunga yang mekar di taman, jangan pelihara. Sebelai terlena di petik orang. Asik. Kemesraan menghangatkan hati yang dilanda cinta. Awas jangan sampai terbakar panasnya dusta.
sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Yang baju beratun masih ingat nomor tolu. Lembo ada sayangnya. Makasih. Iya, buat Mbak Wiwi sama Bang Ujo. Tarik.
Bismillah.